Kwa mithenya iri kirumaniririo ekaria itura ria Kianjokoma gicigori kia mbunge kia Runyenjes marakoretwo making'ethanira na maabitha a borithi vuva wa ikuũ cia ariũ a nyina airi aria maikĩtwe ngono ni maabitha a borithi a ceceni ya Manyata. Mevarĩrĩria ma mathiko ma ariũ a nyina acio airi ni mambĩrĩrĩtie kuria bamĩrĩ yonanĩtie mwĩvoko wa kuona kivoto vuva wa kwĩrĩrwo ati ũthuthuria wa kinyi nĩ ũgwĩkwa. Aipoa maivo na ni mareka investigation na kinya the chair mwene giti wa Aipoa Raivo na wanake no atwakikikishira na atwira wanangikorwa kwia thigari acio mae wirari ucio ti maturansfawa kiumia giki nigetha mavote kumawonji na turavoya justice. Thomas uyu wa Kamunyoti uracakaya kuona muthenya wa Ramithi ekari a itura ria Kianjokoma magika mururungano andu ana ni marathirwe na rithathi ni maabitha a borithi kuria airi makwire na airi maravoria ngurario. Muci wa Njiru Kiura wanaguo uracakaya gikuũ kia mwana wao wa miaka 33 vuva wa kwandikithia ndumiriri na maabitha a borithi a uthuthuria DCI meritwe riria uthuthuria wa mwiri ugakorwo ugikwa no nginyagia makorwe na muthuthuria wao kiumbe undu marauga ni ukumavinyiriria ni undu matiri na uvoti. Vau vengi niturerwa nitugwi provide our own pathologist no ndu wa postmortem na tutie na mbia cia kwigana ta family nituraria thirikari tutetheririe na maundu monthe niguo tuvote kugia na justice. Ana watu ene ta family tutuke ya kuroni mwetu Moses Kimandi Njiru ni my brother tutuke ya kwiganira ningiuga ni ya kuria aki ituke ya kuonekana na tutuke ya kwiganira. Ekaria itura riri makoretwo magikaya kumana na ciiko cia kwagagwo ni maabitha a borithi aria makoragwo makimetia mavaki. Riu muthenya wekoro maramurire ni kioro aramonye na toja kioro amagiuka kuo makiniga murango makigeria kuvunja kirema makimbira manarega kuma ni kwa magwichatia ngasi makimbikiria riu ni yavingurire makimbira vau tauni twira mundu wingi makimu na njara eno na macoka mandivura kiongwava macoka maninga maru tukinitwa na musako tukiandikirwo mask twakora tukivirwa kuria njirari mundu akorwa ina ngiri akirekua akorwa ina ngiri igiri akirekua uria atari aviragwa kuria igotiri akafainwa magana tamairi na magacoka makarekua koguo maofisa ni makoretwo magituria muno na gutunyarira muno. Wanathengia thayo kwambira gucokerera thiini wa itura riri ria Kianjokoma aria makwiriritwo ni endo ao na aria maravaria ngurario thiini wa thibitari mwisho ri marevoka ni mekuvota kuona kivoto.